Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Uba Alexander L. Heck, uba long Menteri Jong Kesorkar Jela, uba pet jika tenat kekot kekia, haka katnyau trik ubna jeleu arjar arpuai, ulah hiar jurip ya ke hospital Shispa Jingtia, kebadan haka senong mau kerwat, kebadang hap hapau ke Southwest Khasi Hills District, harengkat ke Jingsenran lang jong WMLA ke mau kerwat constituency, uba Renington L. Tongkar. Nang tadi ke Deputy Commissioner ke Kong Karamai Karkongor, Kuntubru ya Director of Health Services, Dr. Amanwar, lambat kiwai di ki Head Officer Jong Kanika District. Haba keren na kajingelang ke Belingkon, ba AL Hek uliyatho baga sorkar kalabu thong ban pendep no ye kanika hospital, hapo ubunai nailur, menta usnem arajar arpuai, namar kumbakalong menta kanika hospital kadai kepada dan kam kerki bha, kenang bakan ai ke Jingshakri ke Bapura, ye ki paj bha jong ke Southwest Khasi Hills District. Bada bangiwan mencual akan slep mengutip mausul adon tag banyu benai benai mencual dan sakut ikam bat kedon gejing eru bagi usah igiwe gibri menabar menteri i mata bade bagakam kalaya basikmat bat katum ke report ke bangiyo like health engineering wing po benai September lala ban pendep ya gani ga project te lala ban pendep tingin naik ban pleno bah kum kuwe niki achievement jong project major project jong state Meghalaya ya bangin rakhi yang jingdap santul nam yang Meghalaya ke jungi kadi gawe ni kidi project mungkin yo akan celebrate ya golden jubilee celebration mo kini ai kuble ya baro ke la shimkhiana do administration do ke directorate of health services MI wal kumjur ke health engineering wing dai de jingi tre sitom lang hi baro bat khamtam kontraktor la shimkhia ban pendet gini kam ban ngingej ba tang sudet gini kam bat kijing pengkre pada Meghalaya dong ka sebat sanction gi pus ngabat i lokal MLA barenik ngila sim gijingkit kri ngin ong yu chief minister dum sanction no i pus mut dan kumjuru i gijonon kam di punishing paro di badan kam habli hospital kena mengin yo ban pli ya gede ka kum gedak jong gajing dap sang kam ke state Meghalaya bakum bakalong mentang yu i ka san jo ka jingkermen jo ka jingdepno kene ka hospital ngarai kublai kerpang ye minister badan berom Dr. Amanwar i Madam Disi dan hangme i Dr. Nari i Dr. Latang balai di MHO bat ya baro ki officer ki balaya ai ti kamon ti kediang bani trelang ban penting kena bagi lawan pendap ya ke project dokumen duk kata bani i menta bat kumbai sutu kalong bas tang arbanai equity on sadep no ya ke project sa ka bangin sayo ban wan pli hot amon ka bahe ku blai kerpang ke sarkar ke jalan jong chief minister badan berom jangi kontrak kisangma ila sanction ni kini revised estimate haka bak original estimate kini tang fakrur dei layo ban sanction ni revised estimate ke ba arpulai krur dei arpulai krur isuk ban hendak kata bar mentang ina perkre saban yo ban sanction no sei ki post kemi nanti bak ada jing yo ban sanction ki post no da ka jing trelang minister badan berom dan hune ai kublai sibun ya ke department health kawakil ada pak lepai ke proposal kelam dapat Islam kila ada pak lepai ke proposal hak bamta ke don apa planning ngin sayok benda keren ida keren mene bagi minister bagi sayok benda keren lang ban pen ngej ke sarkar ban yok ban sanction no ikini ki posro nang ba hak po de ke bangin yok ban inaugurate ya kene kumbala keren i minister ban brom bakan dei kum kawai de ki achievement yo ke sarkar Meghalaya na kamta kene ke jingdap sanfus nam ya ke bangin yok ban celebrate ikwa pendep swa kata ya kene ke hospital hak bangin yok ban sedang kene ke handle beda hospital ai kulai season pak i paro ke besar ke balik trelang bat ikwi lantiru ya ke bangin angyat syakmat ban ai ke syakri ke bahatam hak beda berkakot kia ya ke pajba kene ke konstitusi mau kurwat bat hak distrik barak kuwe